eɗen jogi hoɓɓe ummiɓe Tiwawon eɗen bismi peewi yoɓe jimi noon ha wela e Thierno Hamdou Rabbi Bane so ari yo yim ha wela on nene lawol nene ara e jiidani kadi e almuɓe galle ɓe onon fof on bismama e hirde nde o wi kala ƴettuɗo micro yo taw koko yamira ƴetti micro kala mbo yamira ko to ƴetti micro mbasen foɗodirde enen fof jiɗɗen ko yo feewo o wi kala neɗɗo waɗa yo wonde yamirore o wi eɗen jiɗimo eedi kadi Abdoullahi yo udditan men hirde nde janggana men alqouranul karim o wi caggal nde Thierno Mamadou Moussa udditi eedi ko waɗi hen qur'ana mum puɗɗen fuɗɗade eɗen bismo kadi daayira ummiɗo Fouta o on jiyama onon ummiɓe Fouta ɓe on beltanama e ummiɓe dendagal ɗe neɗɗo ummi fof bismama weltanama e Pikine en Guédiawaye en fofof gari Allah jarama on jarama joni totten Thierno Mamadou. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama no feewi eɗen jetta hen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala eɗen juula hen kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam eɗen belti eɗen pawa konngol meɗen e konngol Thierno Salif woni konnguɗi nananno ɗon ɗo joni te omo bismo hen bandiraɓe ɓe kadi e wadde hen présenté ɓe ganduɗa ɓe kadi ko kamɓe goni tawaɓe ɓe ila e sernaɓe ɓe yewtoɓe ɓe ha e sernaɓe yimoɓe ɓe ha e bandiraɓe tawaɓe ɓe ha e ummoriɓe e banggal radio ji meɗen enne kadi enen gondata e mabɓe kala jamma mo batten baɗo ni eɗen gonde e mabɓe wadde ko enen e mabɓe ndendi hunde nde ɗum ɗo noon eɗen kadi beltoro dendagal bandiraɓe tawaɓe ɓe foof eɗen mbiya kadi ko goɗɗi kalten ɗi huccinde ɗum e bandiraɓe ɓe ko yamirore ummorade e jiknaɓe ɓe yamirore ummorade e jiknaɗo Thierno Moussa Ba kanko kadi woni ko konguɗi makko woni ko kalaten ko kaldeten ko bismoto ɗen dental ngal ko e bandiraɓe ɓe koye dow bismogol makko woni ko jottinten e sen kaalimo kadi eɗen kaala hen jiknaɗo men Thierno Imam Ahmadou Sy kankone kadi eɗen tawnimo ɗo eɗen gonanimo ɗo henne ɓesgu makko kadi eɗen gonde muɗumen ɗo te enen foof ko en ɓe koye ɓesguji makko jeeɗen saabu Thierno Ahmadou Ly omon ɗo henne woni ɓiɗɗo woni bandiraɗo eɓe o ardi eɗen kadi Thierno men Thierno Mouhamadou Cheikhana Wat eyyi koye bandiraɓe meɗen Thierno emen galoyanaɓe en kadi eɗen beltoro tawede ɓe ɗo henne caggal ɗum o hade men tottirde micro o mbaɗen du'aw eɗen koddi walla eɗen ndendi dental ngal no fulɓe ɓe goniri ɗo ko noon jolfuɓe ɓe goniri ɗo ko noon sereraɓe goniri ɗo ko noon joolaji e leƴƴi goɗɗi goɗɗi Allah waddi men ɗo e nokku o enen foof ndenduɗen ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. mo mel ni ñu ngi baamtu suñu kaddu yi nga xamante ne waxoon nañ ko ci pulaar di wax ni njëkkoon nañu dégg ay kaddu jóge ci Thierno Salihu jaarale ko ci Thierno Yahya ci wàllu présentation jotaay bi ni mu tëddee suñu mbokku sëriñ yi fi teew mbokku taalibe yi ak teewaayu tante bi yëpp ñi nga xamante ne jóge nañu ci ay gox yoo xamante ne yu wuute ñëw loolu nag nekkul lu tuuti lu rëy la ñu ngi ci sant borom bi subhanahu wa ta'ala
julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñaan yàlla may ñu motal guddi gi te yàlla may ñu tamit ñu koy fekkee ay at yu bari ànd ak ay aajo yu faju mu mel ni nee nañu kàddu yi nag kàddu kilifa yi la imaam Thierno Moussa Ba ak ñi mu ci àndal di imaam Thierno Ahmadou Sy ñu ñëpp ñu nekk njaboot ci ñoom waaye tamit buñ leen tuddee la budda suñuy xel suñuy xol dem ci Thierno Habib rahmatullahi alayhi yal na yàlla yokk ay leeram ci moom kon nag yi tamit ñu ngi wax ni ñu ngi am mbégte di bokk ak mboolem la nga xamante ne moom mooy ci gox bi ñoom ñoo taxawee guddi bi waaye bokk nañ ko ak ñu bari ñoo xamante ne jóge nañu ci ay côté yu bari ñu jóge Fuuta nga xamante ne moom moo gën a sori ba Dagana yi ba Tiwaawoon yi ak yu demee noonu ba Caaro yi comme niñ ko waxee kon nag loolu mënul woon ñàkk comme ni ma ko waxee ñu ñëpp a bokk mbir mi kon nag am nañu yéene bépp kàddu bu ñu yëkkati wax ko ci pulaar dinañ ko wax yi tamit ci wàllu wolof ndax ñu ñëpp ñu ànd bokk guddi gi bokk di jëriñoo kàddu yi kon nag dañuy delluwaat di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci organe presse yi comme niñ koy waxee rajo Fulbe ñoom yi tamit dañuy bokk ci ñi yaatal mbir mi ndax fi mu nekk nii dañ ko def en direct ci seeni rajo yi ñu ngi koy dégg lépp luñ fi wax lépp luñ fi woy luñ fi tagg yonent bi dafay jaar ci seen rajo yi kon loolu dafay gën a yaatu ñu déglu ko ci biir Sénégal yépp te tamit dañuy continuer saa su nekk dañuy jël guddi bi di ko tegaat ci seen biir rajo yi way yi di fa jaaraat kàddu yi ak jokk mbokk yi ak lépp kon nag ñoom yi tamit seen liggéey bu kawe la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal yi tamit ñu jege ba 50 ak yu demee noonu Pout ak yeneen kon nag yi tamit ñu ngi joxe ñaan tàmbali def fatiha salaatul fatihi yéene ci yàlla motalal ñu suñuy guddi bi yàlla yi tamit gën ñu dëgëral yéene bi ñu am ci wàllu ñii di waxtaan ak ñii féete ci wàllu tàgg yonent bi yéene bi ci am yàlla na yàlla gën leen jàppandalal ba ni ñu amee yéene ci seeni biir xol yi tamit loolu sotti ci jàmm incha allahu rabbi kon ñu jàng fatiha salaatul fatih a'uuzu billahi min ash-shaytaani r-rajiim bismillah alhamdulillahi rabbil aalamiin ar-rahmaani r-rahiim maliki yawmi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ساعة دراسته أنا أتاه ختم على الرحمن والقرآن له دعوة على الرحمن مستعان على نسوعات الحلا هيا دادي أسماء أنا أو أسماء الوقوف في آفات مدعاني لا أسماء الناس غرقا فيه جدوى أنا ما زعت على Qur'an nag moom mooy lépp ndax boo waxee yonent bi faw nga tudd alquraanil karim boo waxee alquraan fakku nga dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon nag ñu ngi koy jaajëfal yal na yàlla wëral yal na yàlla yokku leer yi ñu ngi wax ni nag imaam Babacar Sylla itam xam naa ci kanam tuuti rek dina ñëw teew si ñun fii ànd ak ñun ndax
dafa demoon Tiwaawoon ñëw mu xaw a xat tuuti dina ñëw léegi ànd ak ñun incha allahu rabbi kon nag bismillah الصفي المصفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا وإمامنا ووسيلتنا شيخ المشايخ تاج العارفين قطب الأقطاب منحل الوراد كبريت الأحمر صاحب الفتوحات والفيودات والأسرار بيت الولاية مصباح الظلام مفتاح الكنوز حفيد الرسول خليفة الرسول صاحب الختمية والكتمية سيدي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني ورضي الله عن جميع مقدميه وتلاميذه وكل من تعلق بأوراده إلى يوم الدين ورضي الله عن جميع المؤمنين والمؤمنات wandiraɓe julɓe amin calmin mon amin juuro on amin jafno on saabu kalne neɗɗo ƴetti micro ene haala yo waɗ hakkille mum won gonɗe e tanto ɓuuri mbo andude ko haalata ko walla sa gona e haalde tawno kalɗani fewani ma woni gandal ma famɗi ma woni ka juumɗo ɗum noon kala ɗo ƴettuɗa micro aɗa haala yafno yimɓe wa qalla ma salima al mixar wa qalla ma salima al mixar en gari ɗo noon hande hawrude kalɗo jaaɗo hande aduna o sarqan wa garban yaminan wa simalan kalɗo mbawɗa yaade aduna o ha dow asaman ha less ha ɗe ganduɗen ha ɗen ganda ha ɗe nantata ha ɗen nanta nan mawni seydina mouhammad sabu nemo ɓurɗo mawnude e aduna o ko gargol seydina mouhammad ay ahmad sawqine mantamde o yiyani jibinama mouhammad o ko jibinama pewɗo ɗum wonno kala ko feewi kanko fewndi wulidal huda fal kainatu diya'u wulidal huda fal kainatu diya'u wa fammu zamani tabassumun wa sana'u nemo ɓurɗo mawnude e aduna o ko jibinede seydina mouhammad ay allah ne wirni e qur'an laqad manna allahu ala almuminin ay kal julɗo naati hen laqad manna allahu ala almuminin is ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin allah moƴƴinini julɓe nde nele mabɓe rasulullahi saabu tawi ɗo majjere kanko rasulullahi sinno allah haala ɗum mbiyata ko majjere wawa ɗo yettade kala dañƴe ɓiɗɗo debbo neha ɗum ha duuɓi jeeɗiɗi walla fatta hay nden naw ɗum ha ladde as ha lugguiɗo ubbu te ala probléme ɗum rasulullahi tawi ɗo wa isa bussira ahduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqawmi ma bussira bihi a yumsiku ala huna aw yadassu bihi fi turab ala sa ma yahkumun wa isa almauda suilat bi ayi zanbin qutilat walla boom daña sukaɓe worɓe mbiya jamanu welani dodda hen ɗiɗi walla tati nawa ha ladde kirsa pour gallo wela wala taktulu awladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira rasulullahi ɗum ɗo tawi a o jibina makka o ubba madina
o jibina e leydi ɓurde mawnude leyɗele ɓurde moƴƴude leyɗele kono ɗo jibinaɗo kala jibinaɗo toon kan ɓuri ɗum moƴƴude kala jibinaɗo banggado kadi kan ɓuri ɗum moƴƴude rasulullahi sallallahu sallam ubba madina kono kala ubbaɗo madina kanko ɓuri moƴƴude kala ubbaɗo kadi banggoɗo kanko ɓuri moƴƴude o jibina kanko rasulullahi avant nde o jibinte on woni reedu yum makko lebbi ɗiɗi babako maayi qada bi abwa abdoullahi hina mada shahrani lilhamli haha asrul kalami wa qila fi ɗaybatin qad kana madfunuhu fi dari tabiatin fahzar min alwahimi mouhammadou rasulullah o dañi duuɓi tati duuɓi nayyi walla duuɓi jeegom yummo sanki ƴeew gurdam nelaɗo ɗum woni ñande o innitede ko tani ko waɗi jawdi bamako tawaka man aqqa anhu bi shatin yawma sabihi fa jadduhu saybatul mahmoudou zul hakkami om yaare duuɓi nayyi walla duuɓi jeegom yummiraɗo en salminino hawiraɓe mum en arte lawol maayi om jiimeji mum makko tan ha maayi wa ama arbaatin aw sittatin halakat ummu nabiin bi awwa'in awi zuumi fi daari ra'iatin qabran laha zakaru qamusu biha bi aynin gayre munajimi sallllahu alayhi wa sallam oɗon duuɓi jeetati kanko rasulullahi tani ko maayi ƴewɗam gurdam fi saabi il ama wal haadi ata wa am ala probléme kono nelaɗo sallallahu sallam kalda gonɗinanima andama kalda gonɗinanima andama kalde ñamtiɗɗa rasulullahi kadi a moƴƴat saabu allah wi sa yiiɗi aduna ma moƴƴo lakara ma moƴƴo ñamtin mouhammad sallallahu sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun walla iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira san ñamtin rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sa dañi bande rafama a yahat calminoya ɗum sey wonko joguiɗa balla ɗum mujibu dawata mamlukin wa rakiba al himara aida zil awjai wa saq سيدي مجيب دعوات مملوك وراكب الحمار وجهي أوجاء وساقم وصليا يا إلهي واجزينا جنتي عنا وحبنا sal ñamtin rasulullahi awana sal ñamtin rasulullahi a wonat calminowo kal biyaɗo salminta wona moƴƴo nelaɗen salmina halfaɓe worɓe omo salmina halfaɓe rewɓe omo jano noon kono janoru makko tan ko gonga haala taw kadi janoru ndu metti a mettinta imma abidun wa sibyanun yusallimuhum imma abidun wa sibyanun yusallimuhum mumasihun gayru haqqin ma ilayhi nuni saɗa ñamtin nela salah sallam a wonat jenkidiɗo alaji mali sibi kal neɗɗo nelaɗo ɓuuri yankidari o meeɗa joddade sahabaɓe ho fottu koyngal makko wa alyanu nnasi qalu lam yakun abadan bayna sahabati za maddin min alqadami san ñamtir rasulullahi sallllahu alih w sallam a muñat heegue a accat adunu nela salah sallam alaji mali om jotono lewru walla lebbi ɗiɗi galle makko huɓɓani fayande bi mana am jahani marsi yamurru saharun awi sahrani min zamanin walam tara la aynu fil abyati min hadami ɗum waɗi kal probléme mo dañi ko allah haalata saabu jooɗade lebbi ɗiɗi walla lewru rewɓe tampi mbi min tampi minen jiiɗi ñamde minen jiiɗi yarde to ala to hay som jogo o yiɗa wa rawbadatu jibalu summa min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami wa akkada zuhdu fihi daruratuhu inna darurata la ta'du anil ismi muhammad sallallahu alaihi wasallam
rewɓe mbi tampi Allah nel Jibril ya ayyuhan nabi qul li azwajik ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turinna alhayata dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turinna allaha wa rasulahu wa dara al akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ya Muhammad wi suddimmaɓe so tawi en jiiɗi ko aduna eko woni aduna yam ngar dokkaɓe kem jiɗi ta ceeraɓe ceergal jotgal eɓe jah so tawi en jiɗi ko Allah e nelaɗo mum e aljanna yem muñ yeb cuuɓo en ɓe cuuɓima aljanna. Allah haalani ɗon nde woni continde haala mabɓe ya nisa annabi man yati minkunna bi fahisatin mubayyinatin yudafu lahal azabu difayin wa kana zalika ala llahi yasir kono waman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. ya nisa annabi lastunna ka ahdin min an-nisaa kono in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbi marad wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu sab innama yuridu llahu liyuzhib ankum rijsa ahlal bayti wa yudahhirakum tathira wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati inna allaha kana latifan khabira. o dañat probléme Allah régle ɗum kanko Seydina Mouhammad saɗa ñamtinne laala won ŋoyowo alaji maali o meeɗa ñamde kanko tan hay tamrore o feccat ma kana yakulu hayrul halqi munfaridan li anna zalika khimun niksi wal barami innal asa waghadal asi ala dafafin ay kasartil aydi lam yusaf min asami muhammadu rasulullah. alaji maali si wi newre makko kanko rasulullah meeɗa fiide gorko o meeɗa fiide debbo o meeɗa jendilde o meeɗa ƴettade o meeɗa giddude sala liggonoom kala ko bonɗa o wiyata ko haydara a waɗani haydara ummi koye Allah wal kaffu ma darabat unsan wala zakara ma khadiman aba min aybin walam yalumi wa kullu shay'in yaqulu llahu fa'iluhu law lam yasa zaka ma qad kana min adami muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. aɗa andi enen dewle men haɗu ɗum réglude enen mawkidi ay tubakoɓe araɓe kala jiyaade rewɓe men kañum jokto ɓinguel kañum jokto sac sa ari oto kanko debbo etto nadde enen mawkidi seeɗa ken wawa ka bawaɗo wawede ala kala moƴƴo wawete tawran ka moƴƴo a jaɓat wawede eyyi nela salah sallam wi hay so tawi rewɓe moƴƴani eɓe poolo moƴƴo kala ɓe pooli ko moƴƴo kala poolɗeɓe ko wona moƴƴo min noon jiɗmi ko jeeyede poolaɗe taw ko moƴƴo mi yiiɗa jeeyede poolowo taw ko bonɗo noon nde rasulullahi wi alaji maali si wi radiyallahu sallam o nelaɗo unni rewɓe mum o aroy gadde munan mon hannde gacce mo ɓiran mon hannde gacce hannde mo wuppan mon ala ko nelaɗo waɗani waɗahinun haalibun wa sha'ta mu taqilun mu wakilun khasifun na'lan mal khadami sallallahu alayhi wa sallam. wondiraɓe sen goni gammu kalmo beelaɗen jimen kono yo ɓuur hewde jimen rasulullah. cheikh Omarul Fouti radiyallahu taala anhu e aljawahir wal durar mo ceerno Mountaga waɗi nde omo yaari duuɓi tati woodi garde en namno sukaɓe ko jiɗɗon ɓe mbi naggam ɓe mbi naggam omo joñi alpha are makko wi Oumar ande ko jiɗɗa o jinmi gueɗe tati o wi hoɗen gueɗe tati o jinmi ko gasnude gande ɗe foof ndo yendi ho mawno haali ɗum e deftere nde o wi Allah walli kam mi Cheikh Oumar Fouti defɗe fof so duppama sem gara mo mbottun wano kan Cheikh Oumar Fouti en mbi o wi kadi goɗɗum ko jiɗɗa o wi mbe yiiɗi yaaɗi wiɗo ɗo makka te gansa makka dardiande en mbi hol goɗɗo o wi wonmo jinmi e ɓerdam on tan jinmi sanamo yamba sanamo juur yomba dañca jaam muno on o Seydina Mouhammad joomi yaara duuɓi tati bi waadin jamilin harramallahu narahu
بواد جميل حرم الله ناره على كل من لبى وطاف وزاره وإن لم أنل أخلاقه وسعاره بحب حبيب الله أجن ثماره فكل محب فالحبيب له حسبه Cheikh Omar wi min cuɓimi tan ko Allah e nelaɗo mum ɓe cuɓimi min won jaasi nelaɗo mom hare makka ono fof sono jiiɗi malede jagge seydina Mouhammad noon to wi ala innani akhtartu habiba wa rabbahu ala innani akhtartu habiba wa rabbahu wa bayatu hubban wa ayatu hizbuhu wa kuntu lahu sayfan wa harabtu harbu kaza falyakun man qad qaddasallahu on jaggitagam fama faza illa man tamassaka bil makki man qaddasallahu qalbahu fama faza illa man tamassaka bil makki hay goto maltaki sana jagga e rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yewa martaba laji mali si radiyallahu ta'ala anhu Thierno hamme baba namnama bel bayde alhaji mali si gandal nene fuut oy wasta oy kon bayde makko hulde Allah kam ala toon alhaji mali si afika debbo en wiya farsi ñande indi mum de o meeɗe tew ho maayo o meman tew o ñamta sukar o ñamta ko waɗi lamɗam o yarta kosam o wiya kosam en degui tewen degui o kon tawdi ndemmirɗi jahan bonna guese ɗam kosam ɓirte ɗam kosam malik hoolaki ɗum gaccetam har min kosam on kayni huule Allah no foti alaji malik jangguini sen ya touré wi yaadi alaji malik duuɓi sappo meeɗa yiiɗa alaji malik ɗani kono ko janggi ko jangguin ko yehko makka ko tumni ko waɗi ko hajji ko o hay hunde o yakiran jangga sana ille makka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li amalun alqaka ya amali si wal mahabbati wa ta'zim wa salam o ñand ruham sorta min alaji malisi radiyallahu ta'ala anhu ñand lotam ñand nanami an gaska nden nibbe ala biltam non sana gillame rasulullahi adattu hubba rasulillahi mahsarati likay yulaqiyani fi awwali zulami alaji abdulaziz si malik kanko haali konngol goɗɗo so haalini ɗum jaɓantama kono wonno min mbeɗa faamimo mbeɗa jaminimo mbeɗa andi kala ko haali ko noon foti e makka o somi lelima ha jamma woodi garɗo fuggimi totti million ngaji mo ruttimi mo lelima kadi weeti kadi woodi puggimi e on waktu mo yalti on fii kam kurfeñ o ñiiƴam fof coli oy dokkuɗemo hanki million ngaji e fiiɗam ha ñiiƴam coli so potani e ɓerdam yo Allah wutom yi rasulullahi hubbu ɗaha lil muznibina najatun hubbu ɗaha lil muznibina najatun wa amanun min hawli yawmi liqa'i